Çiya ango ku bi pirahî ji berpaleke tîk ji erdnîgariya derdora xwe herî kêm 500 metre bilindtirîn gilover an jî tepkên wî yên tûjik kutleya zinarî re tê gotin. Çiya weke çêkirîn yek bi hevdû ve weke pergal girêdayî an jî kutleyên rêzezîncîre dibin. Dinyaya ku em lê dijîn rewşa xwe ya heyî bi guhertina pêkateyên milyon salan girtiye. Divan guhertinan da rola hêzên der û hundirîn bêtir heye. Şiklên rû erdê yên heyî bi hêza ba, naser, teqînên volkanîk, erdhêj, hêlan û helandina cemedê yên xwezayî çêbûne. Ev şiklên çêker yên di demên jeolojîk ên cuda da di nav salên dûdirêj da çêbûne şikil dane rû erdê. Her yek bi demekî cuda da û bi awayekî çêbûne. Hêzên hundirîn hêza ku herî zêde şikil dide rû erdê. Hêza ku enerjiya xwe ji magmayê digireye. Çiyayên serbixwe, fetlanok û volkanîk bi bandora tevgerên behreyên çûn û hatinê û bi dorpêçandina lavan çêbûne. Hêzên ku enerjiya xwe ji rojê digirin jî hêzên derve ne. Ev hêz jî teşe didin şiklên rû erdê yên hêzên hundirîn. Çem, ba, qeşayî herîkîn hêzên mehûkirinê ne. Li Kurdistanê hêza herî bi tesîr a teşegirtina şiklên rû erdê çem in. Ji bernameya jîngeh silav û rêz temaşevanên hêja. Em bi weşana nû dî sal pêşberî wenin. Em ê di bername xwe de îro behsa efsane û çîroka koyê veyvîkê bikin. Ev der dikeve nav sînorê navçeya Çêrmûga Amedê. Em ê çavderiyên xwe li derdora koyê veyvîkê yek bi yek were parve bikin. Jîngeh dest pê dike. Li ciyên bilind rastên fireh hene. Lewra jî van deran bêtir weke zozan têne bikaranîn. Ji ber bilindahî û fetlonekiyê çêkirina rêyên wan zêde zehmet e. Li navberên Kurd guhertinên bilindî zêde hene. Avhewa, çandinî, rûberka rûwekî û zêdebûna gelheyî nîşaneya guhertinan e. Li welatê me herî zêde şiklê rû erdê bi av û çiyayan hatiye teşekirin. Çiya, li ser pêkateyên avhewa, rûberka rûwekî, xwecîbûnî û ekonomîk bi tesîr e. Bi bilindahiyê û bi sarbûna avhewayê re rûberka rûwekî cûr be cûriyê nîşan dide. Bi gelemperî jî ji rojhilat ber bi rojavayî ve rêzeçiya dirêj dibin. Piraniya çiyayên welatê me bi tevgerên orjenîk û volkanîk çêbûne. Rêzeçiyayên ku bi tevgerên orjenîk çêbûne bi du awayî ne. Bi pirahî bi basınca di behran da tortûl, hatine şikandin û rêzeçiya çêbûne.
البروج کوه ویوی که گشتی دارو برن داره مازی گله که لبر ها داره که مازی هیه خب بروجی پیوه هنه چه حبو ساجیکم بلکی وک توه جیانه هم بابجن بن آخ که لبر جی اوه که گشبالی که که توازم اینکه بس وانا بکم اف گشبال جرا تگوتن لی نها کتی آستا نبکار آنی نه اف دما اینکه شیرانی پیوه هیه و گاوه کری چیکرنا چای فلان ته لی دوی روشه دا اینکه اوه بیه وانا برونه وکی بروی مزون و پجوگ جی هنه وانا جرا بروی بزنان تگوتن yani hayvan pijug bizin u erwaha mi meşin bivana xurt dibin demsal payizê da ji xwe dema şivan bi taybet şivanê peza reş dema li çiya şivantî dikin di demsalê payîzan da pez berû dike yani di nava gel da jî ev gotin heye dibêje pez berû kir pez berû kir çi watê da dibêjin priya bizin ji vê berwê hes dikin yani devê xwe navêjin erdê dizanin ki demsala berwane li ku derê darê mazî bidînin pez bu wê derê de dere di demsala payîzan da karûbarê şivanê peza reş zor û zehmet e ji ber vê jî divê şivan çarçav be dema payîzê li ber pez be wê gavê çûkî pez berû dike û dibe ku jê wenda be evana jî kankov tê gotin vana evet dikin temaşevanên hêja berî wextan dema gule dihatin helandin gule dikirin vana bi taybet qerqeşûn dikirin vana û ji ber ku hinkî gilor bê gava qerqeşûn germ bikî dibe weke avê dikire li vir ji bo teşeyekî gilover bigire û bike gule ev taybetmendiya ber wê yani xweza tiştekî wisa ye gelek xweşînekan xweza didemet vê em jî divê çarçovê de nêzîkatî li xwezayê nîşandin bifikir yani tiştekî belkî ji rêzê xwe yad kelê taybetmendiye heye însan ji vîya jî feyde dibînin. Belê temaşevanên hêja niha em ger û geşta xwe ya li derdora koyê veyvîkê didomînin niha jî em hatin ser kaniya veyvîkê ev kanî jî ji bin çiyayê bûkê ango bi devoka herêmî koyê veyvîkê dertê xwe jî hên vê derê li vir wek tunelekî di aliyê wî bi dîwar honandine bi qasî 30 metre falan dirêjayî wisan tunelekî çêkirine ciyê ku jê derka kaniyê avê jê dertê li vir jî hewzekî çêkirine bi rastî jî kesên ku bêne koyê veyvîkê ziyaret bikin li vir wek ciyê rawestgeha jî me dikare pênaseb bike cî bê bênvedanê ji xwe li vir derdora min hinkî darên kevnar jî hene ev dara mazî darekî kevnar e bi rastî jî derdora koyê veyvîkê bi dar û ber e lê ev dar bi rastî jî li vir wek darekî pîroz bê hesibandin gelek stûr biye dîsal derdorê jî dîsa darê bi heman rengên darê mazî ne darê ber û kêm in ev darê di nav xwezayê da tedî weke nêr û mê tê hesibandin berwa mezin û picûk çawa heye di darê da jî ew taybetmendî heye êca darê ber û li vir tinin ber wê ku mezin em bêjî wek kestaneyên xwezayî ew zêde li vir tinin darê mazî bêtir henin wekî ev dara pişt min jî xuya dike dîsa li vir darekî tuyê heye di lîteratura zimanê Kurdî da ji bo em bêjin dara tiriyê arezan a ku biçe ser daran jêra meşêl tê gotin wekî sarmaşıgê dirêj bibe wekî lafokê
اجل داره توی جی لور دکور دا داره کی تریه هاتیه میو و هل کشیه لوتکه داره او جی تایبتمندیه کی داره تریه ام بیشن وکی چما ام راز به سر بنان چیت کن لید دلفینن دپیشن اجا افجی خوازاهیش خوا بسر داره ده هل دکشه و معشل زیاده تری دگرن طبعا بداره و دماغه ام بیشن وک جنگه ها کرموریان بجی کرموری پرت شد یاره دارن گاوا تری جلو را زیاده او دبه وک جنگه جبو کرموریان جی او تایبتمندیه کی ناف خوازایه مخواز بحث بکم وکی مگوت لور وکی رابستگه ها زیارتوانن کوی ویبیکه لور جی بجی لور شخوا وک پیکنیک خوارن مارنه خواهیشتینه لور تخو آف جی لوره و گلک پاخشه جی دیاره کسی کوتنه لور جی دوی فرقه دانه لخوازای خودی درد که چیم که قریجیه که وصل بر شافتنه اما قاسک شون داد گرو گشت خواب دومینه جنگه دومه ev dara kızvane ye براستی دناو اردنگاریا کردستان دا یک فکیه خوزایی یا هری تایبت کزوانه کزوانه وکی تماشاوان موجود زانن قهوه تشه کرن نها هی دروشا تگیشتنه دانینه یک دوجه وسر رش بونه گیشتنه جخوا کزوان بخاگی جیته خوارنه هم چما هم بجه او طعما قهوه او هیه ده همان دمه دا او طعما قهوه خوزایی جی دما مرف خاگی جی دخوا او طعمه دگره از گوسم دستوره و از چه حبجه بخوم اجا نوا کزوانه اصلیه کی تده هیه گفا جبو قهوه او ته کتاندن اصلی جی بحمد او ته کتاندن دما مرف داره جید که شیره کی وقت ببو درد کرده خصد دلوپه کی او شخوا طعما کزوانه دوی دلوپه دایه لوی هرمه جی داره کزوانا گلکن لی وسا غرزک مانه لی گلک وشیوه هنه وکی ود بینن وکی رزه تایبتمندی یعنی غرزکین و داره وک مزن جبر کو داره در دوره داره مازی نه داره مازی هزدارن هزا داره مازی لسر داره در دوره خود که جبر ویجی دناف خوازای داره مازی بهتر پیشت که و یعنی مزد به تمن درجه و کزوانجی وسا دناوه دا وک کجوتک دمینن افجی تایبتمندیه و هرمه Tu veyvika tu çenka wey 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 Tu veyvika tu çenka wey 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 Velika sermonika wey 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 Velika sermonika wey Usaramo vena jaye wey 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 Usaramo vena jaye wey 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 wey
Tu çiçeka zeremina wey 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 wey. تماشاوان نجال ور در دورا منها ملکس گلکانه خوزا وسط تشتکی هجایه براستی جی دما مرد که ناف خوزاه پیدویا مرد بچه هبه ممکنه یعنی مرد راستی به اجا ملکس امور کی پاکجیه یعنی آفچوان پاکجیه ملکس جی امور کی پاکجیه پی در دورا خو مرد پاکشت که اجا ملکس هیه هر وها جروک هيا و جزك هيا سه جورين باقجيه هنن يك جي اكونا و مالي مرف باقشت كه يك جي ابن حيوان ان بيجي اخري و يك جي در دورا مالي وكيل سر علي شانشين جي وسا اجا اف ملكسه انا و مالي بري وقتان دما زاروكاتيا من دا باش تبيرامن دايكن ما به دو تكتن چياب چيات گريان جبوكو چند تاج به ملكسه بدينن لهر درجه اف ملکس نای براستی لور گلک هنه اجا او تکرن وک ملکس و دانیان په نوا مالی پاقشت کرن بلکی او ملکس به مهانه داد بکارانی اف جی تایبتمندیه کی ناف خوازایا مه دوی ام جی وک به پاقجیه لخوازای خودی در کردن بله تماشاوان هجا ام ایرو کتن رویتیه که درش ام چیای بوکه دا ام کشیجور انگو ناوی هرمکی کوی ویوی که نهال پشت من خویاد که لسر اردنگاریا کردستانه جیم بوی رنگی پرزیده تنن وکی لنارمانا ارزرومه دیسا هر وها لچولی گیجی دیسان به همان ناوی هیه اف جی چه بمرف ده اوه کرد تماشاوانه جه هنکی اف هرمن که بتایبت گلن ما کرمانش انگو زازال دجین بتایبت لگور باورین وان اف پیکاتین وسا بگشتی کردستان یعنی لهرمن وان گلکن اف درجی خواجهین چرموی جی ین آلی زوزانا چیای پرای کرمانچن یا آلی دشته جی او کرمانچن اجا از خوازم هنکی بسا اف شکل تشگرتنا کوی ویو که دا بکن اف پیکاته اکی جئولوژیکه وکی دبیج پری باجالاره بزملوکین Anatolia navin ürgübe برنگ وانه یعنی افجی رنگ گوریه هنکی از دخوازم و بجم د سر اردنگاریا me ev خوشینه که گوی رنگی هن پکاتین خوازای بلکه زیاده بالا تماشاوانان بالا کسی ناکشینه لی افجی جبر چیه جبر کو هلکشینا و دری زور و زحمته براستی جی درکتنا لور پر زحمته ام ساعتانه و سام دریدانن بلکی دیمنن ما چاودرین ام بورا پاروت کن کرد بلی اف دمکی درجه ام هل کرشجور نهاجی از اینکی بسا شکل بکم اف شکل وانجی براستی جی دشبن انسان چون ناوی مثلا ویوی که بوکه لحاتیه کرن او جی وک بربورین کو ببوکه را رویتی بکن وسان وک خواپیشاندان اکی دیتپاریه کی هجای دیتنیه شکل انسان جی مرد دکاره وسط تدا بدینه او جی tabi مرد گاوا کنسانتره جیه کی نقطه کی ببه محقق مروه داره دشبینه تشتکی وک شاوان مرد
لآسیمان لعزمان لأور مذهبی که اور دشبینه نقشه کی اور دشبینه جناوره کی یان انسانه کی اف تشتی دناف خوازای دا جیه دناف خوازای دا دما مرف کنسانتره نقطه کی دبه او تشت مرو محقق دشبینه تشتی اجا کوی ویوی که بگشتی وک خواپیشاندانه کی خوازایی یعنی لور چه بویه چما انسان ایرو جبو هسته خواه جبو ام بیجن مافه خواه انسانی لهمبر داگرکران و لهمبر دستلاتان چما خواه پیشاندان لدار دخن اف تشایه کی وسایه ای خوازاییه یعنی وقت خواه پیشاندانه کی خوازاییه لور چیای کوه ویوی که مرف دکاره پینا سبی که به اریزیون اف تشید به براستیجی یعنی دما دسردمن بره دا او فلاکت خوازایی یین کوچه بونه لاسر چه بونه هر وها دپرم چه بونه اردهش پیکاتنه بوان بونه یان گلی چه بونه چیا چه بونه شکل گرتنه اجا اف درجی بمحیبونه به اریزیون او تشت چه بویه اف شکل گرتیه د درباره وی دره دا روایت کی جی هيا تماشاوانن هجا جخوا ام کرد انگو ام انسان ام بیجن ام تشتین کو قدر و قیمت بدنی ام هنکی لگور باوریا خو ام ifade دکن ام وک روایت پناسه دکن اف درجی روایت اوی درجی تی گوتن روایت اوه دور دا به رویتیا بربوریه بوکه درباس دکن دوی رویتیه دا زاروکه کی پجوگ خود حرمینه و دایی کاوی جی جبر کو ام بیجن پاچ و پوت لباویتنن به نانه کی وک ام بیجن نانه سیله او وی پاقش دکه بوی بانه دبیجن اف به حرمتیا لهمبری اوه جبوی جی او بربورو بوک لوی داره همو دبنه کور روایتا کو درباره کوی ویوکی دا تی بس کرن جی اوه تابی وانا جی دناوا انسانان دا دناوا جواکان دا باورینه باوری انسان جی مرم نکاره بیجه چما انسان جی ویتشتی باورد که چمکی ام دما دچنه ام بیجه زاگروسان درسمه خرزانه هر وا کوی سپی مرد دچه کدره باوریا انسان جواکا me همو بجیه بلندن لو راجی انسان me یزدان لجور ده حسبینن بلکی جی افتشت جورته تماشاوانن هجا کوه ویوی که دیکه ناو سینور چار گوندان اف هر چار گوندی گردای ناوچه چرموگا آمده نه خابورمان سیناگ چولان و قربکران اف هر چار گوندی کوه ویوی که وک حریم آلی خواه تحسبینن دناو سینور وان هر چار گوندان دانه ناوچه چرموگی آمده بقاسی 9 کیلومتر فلان دوره اجا اف درجی جبر کوچیانی کی بهتر بلنده مر بقاسی ده 15 کیلومتر جناوندا چرموگی دور مرد کاره به حسبینه اردنگاریا و داره بدارو بره براستیجی جخوا لهرما آلی چرموگی ارغنی و سویرگی لوان درانه ایدی جیه کو امبیجن دشت بره برد قده لگور پیکاتین خوازایی جیه کو دارو برن بره جوه داره ایدی دار دست پید کن وسا بیجن چیا رزه چیاین آلیه کوه سپیدا هر وها آلی سرحده دا وکی من گوت اف هرم کی چیاییه هرم کی بدارو بره هرم کوه ویوی که آنگو چیای بو که ام جی وکه اکی با جنگه هی ام هاتن ام دبر پالا کوه ویوی که دا هلکشیان جور رویتیه دا چه راسته مهات مگک بیک جوارا راگ هاند امی گرو گشت خواه به وی رنگی لولات خواه خوشینه که ولات خواه جوارا هفته جاره کی پیشکش بکن
جنگه همه ایروژی کوه ویوی که بون ام هاتن من هن دیدپارین خواه و هرم بوارا پاروکر هیویدارم برنامه لگور دلی و در باس بیه اما ده روژن پیش دا دیسان به برنامه جیهرنگ لپیش پری وبن حتی جنگه هکیدن و برنامه هکیدن ببینند خیر و خوشیه دا بخاطره و